Times of Manipur na khudol tamjaba Coffee with Times of Manipur meeting tabi bapno po han mamaktada taram no chari ngasi ge khoina puduna lakchari ba special guest asi thoidok henong na special oi ba dugum laba guest amakhakni Manipur ki khwaidagi hena largest circulated newspaper amo oiriba the Sangai Express ki mapu oiriba proprietor oiriba amadi lamdam asigi changthokba adugum laba entrepreneur amo oiriba adugum laba sir amakhakni khoina pujarai si sir sapam nisikanta sir bahan mamaktada Times of Manipur gi maikaidi taram no chari Thank you. Han badalak chaning is sir si ekhoi Sangai Express ki proprietor ne haba madi mayam na khangnare adubu makhata ba sir gi ekhoi gi family ne chingba hariba adagi leifam na chingba si mayam na khangna na mayam na khangna bai damakta matek amtang introduction pibiyo Family ai akhoi mayam na hairaga takhele kai na khangani takhele kai opposite da thoda ba lekai am le aduda ai pokpa da charokpa akhoi iche na taret nupi manga aduga sister manga aduga brother ma adu aduga hojik ai press mathakda dum lai aduga family aduda chawre aduni okay sir gi education karam ba education akoi school adagi college karam de hobiri ai je chahi class 1 ho manipur tamame ado manipur da khoi anak school am tamame adagi di akhoi father na akhoi je chahi ahum ranchi da thare class 3 ho ranchi tamame hostel da adagi aina akhoi pabung da sawan thoba school da tamding en tawadi Delhi da life father Delhi public school da thare adai matam da maitai macha khara le me khoi di senior aduga moi adu DPS almai to lakhiba ada DPS ta Delhi public school mathra road adai matam da yamna phaba school moi hauji khara different ore adai matam da sports ya emphasis piba ada sports thawa yaugiba aduna sports thawa yaur su akhoi school adu yam phagi aduga average ta third division yaude second division ma yawm bai aduga ayamana average loina average almost all 60% mathak loin phange board ta nikhang de ma de nikhang sana ba yam phaba yam thin phaba NIS coach se yam da trauma kun muk lermani every discipline ani ni ahum nupi ga ma nupa ga ma ana sports som da adudagi yam in giba aduda khoi da le ma maitai ma cha DPS ta ma se loin mak lai sana yam phai because moi phajana chance phangba all Manipur is excellent sportsman akoi school da so akoi na yam maitai ma cha loin phajana represent tawe DPS ta tame school bhau adagi school da akhoi na kamna phage da akhoi sports se ai basketball sana re basketball da nobody could touch us akhoi na class 9 tam kan ta ada matlab class 12 re senior team atopa team sana matam da akhoi na oina class 9 da tam akhoi na oina senior team da thane ba kaino da akhoi senior pham me ba competition yaudre ba akhoi na oina atopa class 12 kangu da akhoi na oina nei ne ba am quality am khena gar standard to adu mai taw lakpana aduga school se loira matung da khoi college school se loira matung da aina laibo phadana school da tamingai da aise India junior sanaba for the first time in the history khoi school da tam da India sanaba aina aham organi adagi aduda aigi da makta di college adai matam da basketball se lai doina uram yam popular hai tare college ne khangde school ne khangde cricket phania popular as college da kana mo lawde aduda akhoi pabung na di khoi pabung di sidai da ma khangna ba mayang khara moina sorry non Manipuri hai tare actually derogatory term ore ado moina Shriram College of Commerce yam phaba commerce college ufaje phai adu chalon tharakpa adai da I manabam le me Faz Hakim mena ai gi senior oiba mana Stephens ki basketball captain oiba oigada ba ada mana emotional ai akhoi sanan mena pani how can you play against me toga mana Stephens la lawan da Stephens the economics honors da ina Mingchal economics honors the Mingchan but almost impossible how ask any Stephanian moi khang ne ba akoi ayama tammi je history honors adu yam phai but economics am very any toughest course to get into but I want the cake walk in tau ge ba red carpet welcome me ta is honing ani I form of fill up tau de I side tau bane ba adu yam line change because moi basketball ngao ba moi je moi the Stephens the sports quota leite moi na pam ni lore adu mai tau na is Stephens change adagi de muk next adugi chahi du da Seoul chakane na Indian junior team se adugi tawbada in miss ta horaba exam se moi jo kaure exam miss ta lo ai kesu kai de ai kesu thawoi de kaino dai anyway college admission phangane khange ba moi na loge ni adum hai hala kan da khoi ahan yam saure chahi mange ko le ma di basketball chang ponte adumai tawnai hala Shriram chalong Shriram dong chatle Shriram da BCom honors tawre
अदो आई अदुदा याम कन्ना साने कॉलेज के साने अदो नेशनल के साने के कइनोदा बीए लोशन गेन खल्ले अदो माय तौना बीकॉम ऑनर्स तौरे श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी अखोगी इंडिया की ओइना दिल्ली द लेरिबा ख्वाइदगी ममिंग लेबा स्कूल सिंग ख्वाइदगी ममिंग लेबा कॉलेज सिंग सिदा मसिदा तमकपगी एक्सपीरियंस सिंग से सी थेंगना बिरेने अदुगा अखोय मणिपुर द लेरिबा मणिपुर के एनवायरनमेंट सिदा लेरिबा अखोय एजुकेशन सिस्टम से सिगा आदा ले होरिबा मोंग दु करी करी दिखेने ने याम बजन खेने दी आई जो आई चा सिंग है आई बुदी याम कना लारिक तंगाव मिनते आई एकेडमिकली याम कना होय स्पोर्ट्समैन अमना कई ममाय मपुनसि नुंगाइगे फॉर हाइदी बेसिक एकेडमिक ती याव दबे यारो कॉलेज फौदी तम दबे यारो अदु फौदी तम गदमनी नतदी एकेडमिक से याव स्पोर्ट्स केम कानरो अदुबु अखोय मतमदा या आइन हाइबदो अखोयगी स्पोर्ट्स याम फजन तवी स्पोर्ट्स याम फजन तवी प्रमाण पिग थाजर को अखोय जे रेस्लिंग जो तोमेबा अंगक पनि सी पोच आई सुम आई चा चाउक मतम नैना एडमिशन तौबी काय कम स्कूल तौसे खला का अदु दाइना रियलाइज तोबा अदुगी मतम की दिल्ली पब्लिक स्कूल से अदु फमनदनु ngasi दिल्ली पब्लिक स्कूल चंगा थोइने केनो अदा मेन ब्रांच अदु नेबा अदा गुरु हनुमान के अखाड़ा ने ले अंगा को वारी ने सिसे अदा गुरु हनुमान हाइ जे इंडिया की अफाव रेसलर में अदवान पुथोब गाक्तनेबा भारत के हिस्ट्री कवे मोय अखाड़ा हाइ जे लेंगोइदा तव रेसलिंग नेबा अखोइ जे हम तौरम पिंगेदा अदा आई जुडो तव लोइन तो जुडो अखोइ नेशनल जगह आई याम पिया में अखोइ सिदा बीजेपी याव ताम बिजो हेगा से मोइ से येंग बला में मोइ से पूरा पामजबने बा एनीवे अरे कमाय तो अखोइ अखाड़ा चत कांदा मोइ की संडे दा गेस्ट रेसलर्स अलाउ तो हेगा मोइ गुरु हनुमान के अखाड़ा से मड रेसलिंग निको इंडियन स्टाइल लंगोट का तो अदेदा गेस्ट रेसलर लोइन शेखान तौदोइने बा अदेदा मोइ की बिछु पहलवान ने भारत केसरी ने बा अदेदा अखोइ चत कांदा मोइ लकने बा अखोइ जे थोन उइदना मोइ पब्लिक स्कूल के चिकने आगे से अदकी थी अद मोइ खंगदब अखोइ कांगू दे अखोइ मोइ रेसलिंग दे पुशअप्स तौदे दंड बैठक तौवे दंड गजे क्लास 12 अखोइ बहु चहुम तौरे क्लास 5 6 तमिगे मोइ दे लिसिंग मथक मा थिंग भयो येंग मदे थोट मानबे वाने अदुगा लाइक सुलोइ फाबा शार्प सोएबा अद हौजिकी बिछु पहलवान जे अद मा मोइ माय अखाड़ा की प्राइड ने इंडियन नेशनल चैंपियन ने केनो अद अमूल स्थान का मा जे हौजिक ब्रिगेडियर तै मा हौजिक टाइट तौदे गाय मा ना दुम फा नमधर दुम अखोई चित ऐसे शोल्डर ब्लेड टच तौबने अद मोइ पूरा अखाड़ा गाँव चतपे वाने थाजदबदो तुमिन लेगरे अदगी दी आई याम नर्वस आई बुदी याम पी ने आई वेट की मी ग्राम लेतब आई 27 kg ग्राम लेते अदगी विनोद मेहरा ने मा 65 or 70 kg अखोई कैप्टन दो वेरी गुड रेसलर अद माना थोड़ा कन असोमदगी अमा गुरु हनुमान मासु रिवेंज ऑन माय बेस्ट रेसलर को अनदर भारत के स्ट्रीम थारकबा अदगा कैनोजिना विनोद मेहरा ने सर मैंने इनके साथ हाथ नहीं मिलाया से अरे नते लाई फुनौ जिन मा जो मी नि के नंगुम अदु नंग मैं कनंग डन क्याम तो जिन लिसिंग हम जमा ते मसा ता भय माजु अदगी मा नंग स्कॉलर बैच नि लाइक सो हेव मी नि अदगी मा ने हौजिकी नुपा दो अस एकता लंघाय वाने हिंदी दारे उठा के पटका अदगी अखाड़ा में पैसा एकदम लंघिल पे वाने दा हाई पब्लिक स्कूल यांगा हमने चलगा इंडियन नेशनल चैंपियन थोयारी ने अदु माइनस स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स डीपीएस अदु मदे वांगम में इट्स सो हाई अदगी 1976 ता दूरदर्शन दे लाने अदय मतम दा खोगी मेते मचा फाव होल में तमो शाम जाएगा ना होजी मोइसे डॉक्टर वे बंद मासी फाव रे दा वेरी गुड इन स्पोर्ट्स तुंग दा बुदी मा लाइक गम इन घरे डॉक्टर वे खरे मोइ इंटरव्यूअर लो दा स्पोर्ट्स की क्वालिटी टू गुड अदुना अदगी स्पोर्ट्स क्वालिटी वाज गुड अदगी दी अदगी मी से अंगांग जे हॉस्टल था मतम ने होमसिक फील तौनेबा अद माना तसेंग होमसिक फील तो हनिंग दे अंगांग स्पोर्ट्स या हलो मागी स्पोर्ट्स द सेंस ऑफ बिलोंगिंग ला कनेबा मा अदम स्कूल युम चनिंग अरो स्कूल नुंगाइ जर कनेबा अद स्कूल स्पोर्ट्स के याव अंगांग अदम अखोगी मयुम होमसिक फील तौने युम दहनिया कनी अदगी अदुगी स्पोर्ट्स साना बसना मुकमाय तवेदा हॉस्टल द लेबा स्पोर्ट्स साना बस सर्वाइवर अमने अद अखोई पामो होइना खरे लेक्चर बनिना मोइना अखोई वाइट ड्रेस सेलमे अखोई जो यूनिफॉर्म से अद ड्रेस तो सूदबा अदुना आई नुपी सूनेबा दुगा सूरगा दुम आई क्लास 5 4 5 तंगे को मोपा मखा दा स्टी तकपै टाइप ता अदुना फी सुबा याम फजन लोय है हॉस्टल तंग बसे सेल्फ इंडिपेंडेंट याम ओइबने अदुगी एक्सपीरियंस हम लाई अदुगा अफबा स्कूल अदि कॉलेज तंबगी नुंगाइबना फॉर एग्जांपल हौजिक आई दिल्ली चलो को जे जब मतम दा आई दुम खांगे आई तिनरंबा इमानबा सिंह दे आर डूइंग वेरी वेल अद आई केसो मोइन हेलेन खंदेबा अदुना when you rub shoulders with good people नंग वाखन वांगा कनेबा मी कॉन्फिडेंस लाकनेबा आई चाइस ने लाई हाइगे रे खंगदे अफबा जगह चलो अफबा जगह तमु then you rub shoulders with future leaders of
adu nang confidence nang then nang you will not think less of yourself, you will always think I'm better than him. Adu gi pot to phaba jaga tamai nungai bam dia du le afaba miyoi sing tana afaba environment amada Exactly, kochalaga leragadi masana afaba wakhal khalakadabani yam phajaba akhoi sir gi wakhalon ni aduga makha ta jarak basida sir se hojiki sumaina takpidina sports ta yamna thawai yauna hobire adagi commerce background dagi lakpire aduga ngasagi Imphal Free Press adagi Shanghai Express la ise sigi lambi sidadi kamai changbirakibuna See, very interesting. See, pot se, हाँ ना कोई थोड़ा कोई पाबुंग होई से publication अगर सरकार government school publication तो हमें, अदाय मतम सीधा I'm very sorry to say कोई हाउसिंग सो हमारे खरक corruption से खरक भजन लाई बा, अदाय पैसा पिथो पिसन अदु अदा suddenly it became very dirty. अदा आई से नुंगदांग ने तुम मंगम देवा, कोई ना तो लंबा दिल्ली दले लंबा अदगी दी सानक पमोंग अदगी अखोई सु अफाव बने लेजे मी ममादा नोंदा खोदो याम हिनदब दो अदगी पैसा पिजा खोजाबा अदो अइंगोंदा mentally very depressing अदो अइ खले दिल्ली दा लाइक तमसी तोबता अदगी करी काने खले अदो अदो मैं तुम तो खले अदगी खले मसीदी खबर होई तों फरने ना because खबर दा you don't have to bend in front of anybody अया चुपचाप अपना तौदो तौरो थबक तौरो कैसु मिंगों दा हाइजो होचो याम याउ बु याउ दि हाइतारे अदुना अदुमाय तौरो अदि वाखंदगी खबर तौगिमने so अदुदा Imphal Free Press तौरे Imphal Free Press तौ मतम सिदा अखोई literally अखोई Shanghai Express की gangs groups ने अदुगा तामो प्रदीप पंजावम गा तौरगा आइना खलेना because आइना press लो मतमदा आई मशीन खर अतांग लवे अदगी लोई अखोई लोई डिवाइड तौना खरे अखोई पाउंग तुवान चखरे अखोई ब्रदर तुवान चखरे तुवान चखरे अदाइन ऑफसेट मशीन से तौगेन तौर मतम सिदा अखोई मशीन से लई रे आई खल्लेब आई नो दिल्ली तम दिल्ली की वखन खल्लेब 24 आवर्स ऑपरेट तौगेन खल्लेब बिकॉज अखोई मणिपुर दा प्रिंटिंग लई से ममन याम वांगेब अदो आई नो ममन से नेम ना 24 आवर्स ऑपरेट तौदे तोंगने से खनमनीना अदुमाय तो अदुमाय मतम दे जनरेटर इवेंचुअली जनरेटर तरुक तरेट लेमे निपान होल लेमे कइनो मणिपुर मै याम नुवाय तबगी अदुगा सी से नुंगदांग द खबर नमगे अयुक्त लाइक आई लाइक सुन नमे लाइक से आई हौजिसु याम ले लाइक से आई बुदि लाइक याम हाइपन नते अदुसु कंप्यूटर तौरे अमा तौरे लाइक से आई लोई सापि गातने आई लोई अल्फाबेट अंगांगी चिल्ड्रन बुक से आई गवर्नमेंट की पोच संगदौ तौदे गवर्नमेंट की पोच एक्जाम आबा हाइजाबा खोचाबा मजिंग हाइना दो अदुदगी सो आई लाइक तौतासु प्राइवेट स्कूल बुक्स अदुगा बेसिक बुक्स अदुगा खबर अदुमाय तौरगा तौरे अदुगा नुंगदांग दा खबर नंबा तौरगा अदुना Imphal Free Press अखोइना पुथोक मतमदा फर्स्ट ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस ऑफसेट की पुथोक अहम पेपर अदुय मतमदा फ्रीडम ना नंबर 1 ओरमी अदगी अखोई हौरे देन इमीडिएटली बिकॉज मोइना लेटर प्रेस तौबनी अखोइना ऑफसेट तौबनी टेक्नोलॉजी हम खेना खरेबा अदगी अखोई इसाम लोय यावे होजि आई सु नुंगदांग खबर सेम यामी मशीन तौबस यामी अदगी खबर यून बस योरमी लोई योरमेब हैंड्स ऑन वरम्बा अदे हौजिक लेबा अखोई ताखोगेन अखोई मणिपुर की एडिटर लोई योरमे अखोई वी ऑल वर अ पार्ट ऑफ इट अदगी इवेंचुअली अखोई मिसअंडरस्टैंडिंग खल आया अदगी अदुम we split aduna I thought better to do a new one aduna Shanghai Express hore Shanghai Express 1999 da hoye 1999 11th September 1999 koi asomda ama thokib do kari moi US the tower strike do adu exactly 1 year before that aduga and it did very well Shanghai Express has been doing very well aduga akoi the same team never ever since and Shanghai Express ki team sine sir अखोगी पेपर से की टाइटल से Shanghai Express ओइसे ना अतोप खंदना Shanghai Express खनबी Shanghai Express से अखोइना सी वारी से जो कहनी अखोइना आइना मणिपुर फ्री प्रेस न ममिंग लौरे आई थिंक Imphal Free Press कामु ऑब्जेक्शनेबल ओइरा बट ओइगसु ऑब्जेक्शनेबल ओइबम दिसुंदोक थोकते बिकॉज सीधी RNI ने पिरक पनेबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना अदु ओइसो फारे मोय याम नुंगाइत्रे ना आइना अखोइना अखोई रीडर सिंग दा हंगे करी ममिंग थोनसिगे ना अखोई ममिंग ऑप्शन याम पीबा अद रीडर में याम की चॉइस टू द चपने आई की चॉइस चपने ते बिकॉज आइना का बाई रेस्टोरेंट दा चाक थोंगमनि खंगदे मथेन थोंगमनि खंगदे अदुदी आइना गेस्ट ना पामदि मतुंग जे अखोई रीडर में याम खन गिने Shanghai Express से अदुमाय तो रीडर ना मयाम अप्रूव तोपा अदु मतुंग ना खन अप्लाई तौरे RNI दा अप्लाई तौरे RNI ना अप्रूव तौरे अदुगा देन वी चेंज द नेम अदुगा हजगी चंगाइबा जर्नी सिदा अखोई मीडिया फ्रेटर्निटी दा यौबिरक मतमदा अखोई अवाबा मयाम अमा नुंगाइबा मयाम अमा थेंगबिरमगनी करी करी अवाबा नुंगाइबदी थेंग oh see like the tough way very tough line haidi hekta paisa pai kan tau ya dabne adu dei highway da ka ta manipur da pai mayam chungin na hone ya dabne ta si tongan bali la amani yam wa ge khoi yam wa ge yam sathin wa ge
ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯒꯁꯦ ꯈꯕꯔꯒꯤ ꯃꯁꯤꯟꯗꯣ ꯂꯦꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯨꯝꯕ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯂꯦꯞꯄꯤꯅꯣ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨꯗꯤ ꯍꯩꯅꯈꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯕꯨ ꯑꯌꯨꯛ ꯉꯟꯇꯥ you see a product coming out gives you satisfaction adagi sigi nungai bebu newspaper media is good I don't think we ever misused it aduga magi nungai bele people respect you aduga we don't misuse that aduga but it is definitely a very tough line yam thin tough line is ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯗ ꯁꯥꯡꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯐ꯭रीꯗꯝ ꯑꯣꯐ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯁꯦ ꯀꯔꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯟꯕꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯟꯕꯤ I think freedom of press lay except for marakta akoigi forces moi marakta akoi sandwich to yawi yaudam nate but eventually adum lay moi kaisu yam kana eventually adum good sense prevails so adu see the adum unhappy people will file a case against you defamation cases lakani adu lakani सीधे तुम थोकने बट अदुम याय आई थिंक मणिपुर इज ओके ओके यम नुंगाइजी सर अदुगा मखा ताबा क्वेश्चन सिदा सर से अखोगी सर गी अतोपा बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट सिंग संगाई एक्सप्रेस अपार्ट फ्रॉम संगाई एक्सप्रेस अतोपा सिंग करी करी दिलेबी सर आई होटल अमा होरे संगाई कॉन्टिनेंटल लेना अदुगा ईश्वरना चांदने इज डूइंग फाइन अदुगा तौरे अदुगा पब्लिकेशन लई अदु याम कन सीरियसली लौद्रे अदुगा हौजिक आई मणिपुर दा तैसु तौगेन खाली आई मपान ले प्रॉपर्टी लोय योन थोखरे आई मणिपुर दा फोकस तौगेन खाली अदुगा सर मखा ताना लाचनिंग से अखोगी संगाई एक्सप्रेस का संगाई कॉन्टिनेंटल गा सिदी अखोगी तोंगान तोंगान लंबी अमम ने हाइजरिबा अदुगा संगाई एक्सप्रेस दा कुइना लेबिरमगा अखोई संगाई कॉन्टिनेंटल गी वखन से कराइदगी लापियुन सर कैन दा सीधी basics are always the same basic formula basics are the same sangai tawge khabar tawge matlab basic business ki basic cha bane you make me do a school I'll do a fantastic school also you make me do anything I'll do it adu kainu da adu gi khida aina mukhara ai khara travel tawi aduga I like schools hai how a school should be akhoi school do adu matlab yam chawkhal ko matam nidra adu mana akhoi principal na kamaina operate tawgi how it came down principal change ai loi khanga hoye akhoi matam loi thokhe ngak tani na adagi hojik atopa tawning but hojik yam kan disclose tawning de surely hingim ne tawta bane aduga hai ba akhoi changchen bi ai ba akhoi business establishment mayam adagi printing press asum mayam ama sagi lebi sing je sida khwai gi challenging oi hiba thabak sidi karam bana oi ki the newspaper kari maram gi na sir newspaper se akhoi gi for example अखोइना हौजिकपुदी मणिपुर से हानदगी याम चौखले है तारे हानदी अखोइना मशीन गा लौब खोटपा मशीन थौबा हैतबा अदु हाइदे अखोइ मणिपुरी मेते मजा याम टैलेंटेड दी ओय वी से अखोइ मैकेनिकल कोक पदन याव अदगी अखोइ आई गे दिसे याम खन खने अखोइ सचिन आई इचा दी थोए मा लोइ पदन येंगजल अदुना अखोइ इट्स अ टीम संगा एक्सप्रेस इज अ टीम आई तोमदनी या पोंते अखोइ यू नीड अ गुड सेट ऑफ टीम अदु लॉयल वेरी लॉयल अदुगा अखोगी मशीन से कॉम्प्लिकेटेड ओए अदुगा मीना खंगदा वाने खबर की मशीन से इट्स रियली एक्सपेंसिव वेरी एक्सपेंसिव आई मीन अहों मसु लोगे याय अतांग मसु लोगे याय अदु one day you can come I'll show you okay अखोई equipment will be better than any press in the entire northeast yam nungai ji sir wari su yam nungai ri ado wari gi marak thatna break machang tang lojage break ki mathung da yam thuna hanjarake miyeng ta dun lebi लमजिंगबा ज्वेलरी ना अदोमगिदमा ख्वाइदगी असेंगबा सना ख्वाइदगी अहोंगबा सना असामलदा फंगनजरी अखोइगी सर्विस सिंगदी इनात की ओइबा डिजाइन सिंग रेडीमेड ता फंगनजरी सिंगननिंगाई ओइद्रबा असेंगबा सना खक्तमक पिजरी मनुंग मतम साना ऑर्डर डिलीवरी सिंग पिजरी सना असामल ख्वाइदगी नेमना लौजरी नोमाइजिंग नुमितसु अदोमगी सर्विस ता लेजरी Ngasimak lengsin birau Lamjingba Jewelry Private Limited DM College Road opposite Memsi Mall Thangmaiban Imphal West email lamjingbajewelry@gmail.com website www.lamjingbagoldbank.com contact us at 764293445 and 9402992391 Lamjingba Jewelry good quality is our priority. Hello, good morning sir. Welcome to Lamjingba Motors. How may I help you? Lamjingba Motor na miyam da kana ba piri basing se kari no Khudong chaba kaya ma pizari. Ay khudi sumay pa.
Located in the heart of Imphal city, Egen Restaurant Hotel Yaifaba can even more brighten up your beautiful days. With best sizzler platters in the city, we have separate kitchens for veg and non-veg. Also offers you with chef specials on weekends. Enjoy your happy hours with our best services. Egen Restaurant Hotel Yaifaba, MG Avenue, Imphal. For home delivery, kindly contact 9856003956 or 9856003957. Break ki matungda mayam pumna putaram na okchari makha taba question da sir da lakchani se ekhogi Manipur si yam toina irang thokan ba adagi mayam gi protest yam kanna togan ba adagi mayam da ekhogi miyam gi voice yohan basi ekhoi press and media sina yam chaw thodang am lori hena khanje ba masida ekhogi kayam yam chaw ba thodang sing lobi hena khanbi aduga masida press na lori ba kaino se sidagi hena phagat ba ekhogi thodang am lawna gi damata kari kari suggestion pibini Hojikti khabar le me hojikti tom jo thokle an adi moi channels thokle hojikpu di media se han dagi di different ore ado media gi di I think media dum report tawi ma thong tawri akoi se ban tawu se da akoi angang gi academic chahi sopu khopa sidi nuaite aduga akoi problems idi akoi gi Manipur gi akoi gi whatever akoi gi complaints or akoi gi nuaita report me am se अखोइना सेंटर द योहन बंगम दबे प्रॉब्लम अखोइ सिदै अखोइ मसेन तौ लेरे अदगी दि असोमदा अखोइगी चिंग दे चिन नाउ ग्रुप अमा यानिंगद्रे लंबी थतकनी अमा तौनी अखोइदनि वागदब अदुना सिगी प्रॉब्लम में हमसे आई थिंक कम्युनिकेशन गैप लेबिसना ओय अना कम्युनिकेशन गैप से कम्युनिकेशन गैप स्पेशली मणिपुर देना दिल्ली भाउगी से अखोइ सिदा अदुदि याम कॉम्प्लिकेटेड ओइग्रनी अदुबु आइना फावबदा अखोइ से especially school nung the debating hapa am darkar le akhoi je we are very bad at expressing and express to ba hi base am darkar le akhoi even akhoi political class e akhoi manung na Manipur de sum ngang bai wani adu mapan da chala kan da zip ta ya akhoi keno chin se hetang ngam de ngang ba adu si ngang ngam ba darkar le hojikan budi anouba angang sing di khara phajana ngang brain khali adu hoji phau di si problem ne aduna somdagi solve to problem da khoi sida panglaw law laini je tau laini state government who loing ampanate something is amiss somewhere yam nungai je sir kogi yam marik chumba warol sing thambi bagi damakta makha taba question da ngasai gi Manipur si India gi sports powerhouse ne na hainari bane sir adu award pang haktana thalaga le sir si koi matama da kogi sportsman oina so hobby le na takpire masida hena chokhatna ba kari kari di tobi ain khanbi I think khwaidagi important oibase tasing angang de sports as and sportsman spirit yahon ge hairadi schools in the sports compulsory hogadam ada mogi akoi Manipur dana akoi se talented hoy aina khanbada thaina akoi Manipur da hoji phau swimming pool bhajan leite adu baw the swimming champion phaniam puthokre aina kaino da 1982 NIS Patiala coaching camp da laikan da Indian junior team gi adu da I think akoi Manipur dagi thoiba kawra thaw swimmer ma yaw him adu nupi amaga I wakan the Aba, when Manipur swimming pool late, Moikama, national champion. Adu talent to put the Manipur, the facilities and Wali, Aduga basic sports nurture over there, I think school level later over never. Akoi Sida, Akoi Yoksang sports, Yoksang sports, the pay yam pay, but Nungsunung I think, but the like I sing the Jaga like so the whatever Gamjabita we pay, Adida Hana schools in the Pasani Yawadamni, Aduga inter schools and Lakadamni, inter schools Akanta. Me spirit se koi mana mai school gi da sana matam da kai no da ai experience tau re experience tau re di ai school de po da yeng so ngam de ai college ta mena college poina adus no aite akoi school angang pora ba ai na tum chala yam thin chai ni gali pine ma tauni school po ba de akoi senior team ma po da koi cup pe kamai pori no na adu gi spirit to adu school so actually asing madi khitang thai gere ko sports ka keno se mari leina bani na school ama tau matam da if that school cannot
inculcate or whatever magi keno spirit angang du the spirit to yahan mangam draba I think the school is a failure spirit to never me amada akoi is the passion yaudraba compassion yaudraba spirit yaudraba adu I just a body I'm not a human being adu poto that human part that keno the spirit to yawadam ne spirit to yawdadi no point adu poto sports the half kadam ni adu inter schools the wadam ni then organize adu every age level la lakani junior team senior team whatever adu mai tawga improve tawgan sports se adu akoina mu ichina wi sana ba adagi adugi rivalry ni khangde akoi school gi spirit leib ni khangde simiams na sports keno se am develop tawne ba sidai za ina mo haining mana moi thaina mo we the people is yeng mai debate am yeng ba ada moi mara ama thaina hai tare akoi Indian team se am to impo ba do ada moi na hangi Australian team na heta ka ba khot pa adu miam se kai no da magi moi na mo fighting spirit adu level du di talent se almost mana re aduga kok ta loin le ba adu moi na mo adu spirit fighting spirit am he le ba because moi the inter school padan ta we ba inter school ta seng ne school is sana lak pa se mai tungan ba eno lak ne mai fighting spirit tungan ne ba aduga adu potu bi da khoi Manipur da khoi mete mai naturally yaujai mai ana but adugi potu phasana channelized or the through inter schools inter colleges we will really do well aduga khoi hojik leiba khoman na pak leiba si phai adu schools kun le kanda there will be more playing fields more facilities adu me I think adu that is the ultimate answer kaino khoi pangan sana ni club ki tournament amani tauni school inter school to kanda akhoi na chawk matam da akhoi school da basketball tournament se taruk tare leiba adudi Royal Club Captains Club adagi di kari AK Singh Memorial adagi inter zonal inter school so many in Modi this thing aduna adum sumsana level improve ta hoye adagi college ta la college ta Stevens Invitational Shriram Invitational Royal Club Captains Club inter school what not aduna adagi inter university adugi magi nungai competitive like competition like the tournament like the sportsmen se chakot ke di like the very bad aduna so maina inter school la kan agang sing se improve to kan overall improvement la kan yam nungai ji sir aduga Manipur da akhoi fongnari ba pausi sing sida ihan hana akhoi gi dedicated sports akhoi gi page hangdoki basi akhoi gi Sangai Express na oina takpi sir ado haribasi akhoi sir na sports ta yamna thawai yauna yawbirak pasidagi masi tangai phadi na khanbira karamba wakhalon dagi masi happy girls sigi se ai tom da si credit lo yaro da akhoi gi entire team akhoi je I think ai su khange akhoi su khangi that ai gi wada na ta akhoi Manipur je sports yam pamji akhoi khange adagi akhoi gi sports ta hai akhoi gi sports ki reporter hoy le Roman hoy sports ngaujaba adudagi akhoi entire team sa tum akhoi page ne pan tawing de page ahum sports hojik page 9 thoi tawi all color aduga 4 pages sports aduga akhoi na the only newspaper in Manipur which prints all 12 pages color every day not once in a while aduna akhoi mai gi bills yam phajai adagi akhoi na transformer do kano 350 ra kano ma lowa 350 ra the electricity department khitang moi thazadab do moi la yenga adagi the engineer wise hana le actually it is enough not teba akhoi na speed to yam lokhat pangam deba but that's how it is namak pamatam da color nam hona ba ama to hona ba yam consume to mai adu yes sports always akhoi dedicate to rai because I know akhoi na pamada na tan Manipur gi me no sports pam jai ba yaring ko loi cover to na honai Sangai Express na hairiba page sing asi dedicate tawda na tana masi gi matung da muk akhoi gi Sangai Khudol haidana akhoi ikui dringai da su akhoi gi Rajkumar Rex adagi akhoi gi cycling team including Ronaldo hairiba player sing sibu felicitate tawba adi mamang da su player myam ma felicitate tawbagi adugumba program myam thengna jagre sir hairiba sing asidi kari wakhalon dagi initiate tawbi gi akhoi si handai tawning na khal leibane adagi ada football la hana khalle football se Manipur se lot of talent adubu football se hojikan se tournament yam tawmane do any sports akhoi which comes our way adu adum taw se na adumai khan gibane adu yam ngai ji sir aduga hairiba felicitate tawbagi program se da akhoi coach sing yauna felicitate tawbiri base masigi wakhalon se dikai digin of course player ama just coach yaw that he is nothing ada akhoi coach hoji pa we are still in touch the coach say he is the closest person my player to gina mama papa ka chama na coach asing madi yeng chelakani coach na mal mas tai tummi kholi health chaba thakpa my behavior my company lo yeng kana coach na coach plays a very big role coach ignore to roidam ne
yam nungaijai akhoi coach na akhoi gi player ama akhoi mold tawba matamda khwaidagi chawba responsibility lawribani sir aduga makha tarakpada akhoi gi Sangai Express na akhoi gi sir gi maikai haidare akhoi gi sanaroi sing sida felicitate tawba sida gi hendoraktana akhoi gi makok thongba akhoi satra sing da su mana pi du ne kai khumna ba utpagi akhoi program sing thengnajai Kaisham Suraj, a student of Mother's Pride Academy Bishnupur, who clinched the 3rd position in work experience in the Eastern India Science Fair organized by Birla Industrial Technological Museum, Kolkata. Hari basina karomdagi sir masi. Say akhoi senior reporter samungo hoi saitagi mana smai to na yamna school se yamna kan hona jaba upcoming school admai smai to mo smai achieve to khole adu smai tausi khochain tause na akhoi wakhan we all thought we should do admai to na akhoi chale angang sing do unare. Then we had a little talk with them. Some kids knew they need guidance. Adugi some adumai to chalure. That's all. Sports ta makok thongba sing adagi akhoi larik ta education da makok thongpa sing sigum sing se mayam si loinamak felicitate to biraga pungning thogat biraga sum laaba matung da akhoi na sum thijan jabra sir akhang kan bi maitai chanu haiba award amasu sir na khudol tambi khiba male haiba sing matang da mateng tang tham ani ase akhoi gi editor namaze function amada leiba adu rape victims amna tonjarba ngamjada ba akhoi very weak kang haitare society da adu moi gi to matam sida akhoi editor na phone toraga ingonda sumaina moi se mateng khar pangbi se am nungai tema am move doiba adeni ya na so I do dai matam dai ingonda office le pesa khar pure adu mai toraga unagibni adu mai to that's how da moi pesa budi yam nate but akhoi gi akhoi su lai haibagi ama support ama pibido I think adu moi de am help tawen khali so sigi pot se then akhoi second time carry out tawkhre aduga sigi pot se adum chesi di chai khudingi tawne na high gram ni na ngamna hona tare we will always support them tawadamni tawadamni adu see wrongdoers akoi sumaina rape tawriba see rape tawbada magi physical ke nodana te pura mental scar ma pi gramne and I think they should be severely punished sentenced to death hairiba aina mamangda panjakriba akhoi social coaching sida sir na changchen biriba khongthang sida aina panbada wacha hoba sir gi atai social coach da akhoi mateng pangbi gi ba adagi felicitate to bi gi ba sing de lebi I am kan ningsing de I think sine koi ya off late I the last 1 year the horpane sir na mayam da mana mathum pibi ba puning thogat pibadi mayam ama khoi hijik waris de yobi gre ada sir da pibi rakpa awards achievements in kai dile I wonder I wonder budi I sanaba yam yaure aduna I khadi thoi da ba I khale India men sanara kanta then I'll keep ado I yam phange hai tare I captain tawhi Indian junior India under 19 vice captain koi Philippines sanagi we played very well but somehow koi out of lack of confidence Indian team koi practice koi wat pa but good team adagi then we went to Saudi Arabia I was the captain every match you exchange mementos and things like that adagi medal I don't know how many I must have got adagi koi high jump tawrai adagi di cricket sanarai maninder koi loi thala man of the match oirami adu I came thamakte da adagi sports week ta photo phanyam thokre I never collected that adagi aina India men just hanage khar adu koi pauna loisel college loisil ma lore kan then I sana chatle adai matam da 1988 ta koi keno da chale ba Mysore men national that was a very good tournament adai matam da akhoi Manipur dagi lam maite macham moi Delhi che to hora anyway I was selected then I didn't go I came back akhoi basketball gi men scenario se am sad hoy cricket natte ba akhoi na college phok am nungai poi wani men section da very sad ai khale sanding then adum lai halai sir na akhoi tongan ba maikai sing dagi changsin beriba khongjang sing se akhoi Sangai Express ki bu oiro Sangai Continental bu oiro adagi ngasai gi akhoi gi publishing house atai sir gi lebiriba khuding makse si kadai phawdi changsin bi gen khanbir Sangai Express newspapers ultimately after some time e-paper all pata bane aduga yar ibadum laini but nothing is permanent in life the only thing permanent is change aduna we have to change according to time we'll see how things develop you have to foresee change and accordingly we'll change but I know adu lai re see hotel lai re na I cannot be complacent aduna there will be changes there has to be changes
aduna adu changes to the matung in change tau kan ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤ ꯁꯔꯅ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯁꯤꯐꯥꯎ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯅꯥꯗꯗꯤ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠ ꯄꯤꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯁꯔ? I think akhoi of course akhoi pabung da credit pini ai basic hobam ai basic hauji land hai tare hotel ina te akhoi press ki area do akhoi pabung gi pabung na pibiram bani adagi de aina kona add on tawi adagi plus I would give the entire thing to my entire team akhoi loin punna hona me koi chawkhat me rakpane ai tom na hai yaro ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯨꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯔꯛꯏꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯦꯁ ꯑꯦ ꯍꯣꯜ ꯁꯔꯅ ꯀꯔꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯄꯤꯕꯤꯅꯤ? Well, I always mahiroi oigera or student anybody. I think akhoi society that contribute tawba ma oibiu aduga no corruption. I don't like corruption. Adu corrupt oidi you're killing the society. Business tawta as a legitimate business tobiu. No drugs. Aduga just contribute to your society and help people along your way. Do not I namu to alif, but philosophy is that you must contribute to your society. Most important. ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯁꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯗ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯁꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯆꯕꯅꯤ ꯇꯣꯝꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯔ ꯑꯩꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯊꯨꯅ ꯍꯪꯖꯔꯛꯑꯒ ꯁꯔꯅ ꯊꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯟꯁꯔꯁꯤ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄ I GK yam phaba nate he GK ꯃꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯨꯝꯕ ꯌꯥꯕ ꯁꯔ ꯑꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯍꯪꯖꯔꯛꯀꯦ ꯁꯔ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯕ ꯃꯤꯁꯛꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ? akhoi pabung ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯤꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ? khoi de ki jabase I don't know. Okay. Number 3, खुदक असिदा कैनवास अमा पीरगा अपाम्ब लाई अमा येकपियु हायबदि करी लाई येकपिगने? Nice scenery. Okay. 4th question, ngasi फाउबदा पालखिबा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर सिंग असिदा इसाना ख्वाइदगी पामजखिबा चीफ मिनिस्टर से कना? Chief Minister se hojik akhoi current Chief Minister mai matam chahi ani khakta ngai ri aduna ma include to bose mai 5 years sura kan haiba ngamani ana ming oina panbada I think my tenure yang adi akhoi ibobi hoina chahi 3 pale I think he was okay aduga now let's see our current Chief Minister I think he's also fine. Okay. इसागी निकनेम से इसाना खंजबगी तंजामो फंगलबा करंबा मिंगबु इसागी निकनेम ओइने खनबिगने? Nishikant. Okay. मालेम सिदा लेरिबा अवार्ड मयाम सिदगी अमा हेक्ता इसाना फंगबा यारगदी करंबा अवार्ड फंगबिनी? I award low week em khalude aduna sunga khane. Okay. No award. काउबा ngamdaba angang oiringai gi memory am habi? Aina class 5 tamatamda akhoi school team da aina class 8 phawin aduda khoi kara kan da khoi coach na is thang koi pupu school da adu khoi nungai ba da ngoi ai ahamba ga tournament da yumdagi thabak amagi thorakpada sukau kaudana dum puraga chatpa mobile na taba posak ama habi? so gari gi karamba matamda isasi khwaidagi productive oy hana khanbiwe? evening. Okay. Final and last question hajab dar sir isana khwaidagi toina ngang bisai se karam bisai no? Si yaman gare ayamba mayam dugi maratagi ama khangalaga sir mati am tang ngang sway khitang lui I sakpa hite sway by Dean Martin khitang lui when marimba rhythm starts to sway with me it's like that. yam nungai sir akhoiga sir gi chillaba akhoigi schedule dagi kaithopidana akhoigi Times of Manipur gi studio la lengbirakna akhoida sumaina unajanabagi tanjama pibi basi yam nungai je masigi damakta sir Thank you for having me. Lamjingba Group ki lateral company mo ba chinjak.com gi mai kai dige Thank you, all the best to Tom and thank you so much. Sir su akhoigi sir na changchen biruba sir gi journey da mai pakpa amadi akhoigi mai pakpa ngakto obiyo haibase Tom TV gi mai kai dige thamjari. Thank you. Ngasi gi damakta di Coffee with Times of Manipur mijeng tabiri basing bukai na ba thangni jari pinabirasi.